Nggih. Keparengno nembang kiu. Nggih, mohon izin kalau berkenan sekalian Bapak Menteri dan juga Pak Wamen, Pak Giring tindak di pepanggungan. Ayo Mas Gareng, ayo. Nah, monggo badhe nyekapi apa kalian Bapak Menteri, Bapak Wakil. Ngopi apa? Cair pokoknya. Wah, lagi. Cair. Kalau Bapak. Kalau Bapak disuruh Tadi Laskar Pelangi kok jadi lanjut ini lantaran 45 ya? oh, nggih. Napa Laskar Pelangi? Ikan sampun wonten monggo. Lantaran 45. 45 kenging kiu tawi. Monggo. Nggih. Ini karena jadi backsoundnya Bu Kesi. Kesi. Badhe pun mati yang ini. badhe kalian Bu Kesi napa kalian? Semua dong. Oh, ayo. Nggih. Rene iki kon numpak ora nonton wayang. Ayo. Biar nggak capek kakinya. Oh iya. Nggih. Nggih. Monggo, ayo. Nggih, monggo. Nggih. Oh, 45. 45 rumiyin menawi Pak Restu, mangke Pak Giring nembe Laskar Pelangi. Nggih. Nggih. Monggo, Bapak. Nggih. Pak Menteri lagi pergi, Pak Dirjen lagi pergi Pak Dirjen menengah sini Pak. Dekat sini Pak. Nggih. Kita nggak nakal kok Pak. Nggih. Aman Nggih. sini Pak. Nggih. Yang tengah mriku Pak. Nggih. Monggo saking instrumen rumiyin nggih mangke sesarengan. Semangat juang 45. Yuk, dados.